Pemirsa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrane nyagayang personil miwah armada anggen ngangkut luwu sane kapastikayang nincap reng rahina galungan. Katarkayang panincapan luwu punika memargi dase kantos 15% arahina katahnyane. Kepala Dinas LH Kabupaten Jembrane Dewa Gede Ari Chandra Wisnawa Mausang, katah nyani arahina kuentenan lu sani keangkut saking pekutatan kantos jili manuk seket kantos 16 ton. Rare sering kahanan pengeroh rahina suci galungan, ketarkayang nincap dado seket 5 kantos 16 ton. Tios saking dinas langsung ke kontainer utawi TPS 3R, pengambilan taler kekawitin saking suang-suang desa, kelurahan sani sampun meperkanti sareng terjadwal. Selanturnya nih lu puniki langsung keambil ke paumahan krama anutin galah sanis sampun kejantenang. Kuentenan lu ri sampun rahina galungan kepasti kayang nincap saking pemargin inucap kepasti kayang kuentenan lu utamanya nih ring pasar mewah genah pusat keramaian taler nincap. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.